Habakran berurupang MLA Barem ke Shillong West bau MDC meminta kejaya mau prem ubah polling do uang ke jingram jung hak election baladap kawan raji mento shibun ya constituency namar hakapor budang long MLA kipat banang syokshong jong constituency jong kim cuma setia ya kecing kedo kumbaja hadirin bula syaram no. Kani ke jingram jong hak election kapan kan mau kipat ba ya barok hikam bau lale bat kani ke jingpen pei pang ya ki ba pleng barok hikam bangi perkat bagi day ki ba shujahi ki day penban nakadaw po shimkia uba pol kum MLA ka bubuan ki ba ke district council dan kami kita ki reforms de bat kawai ka bangi ka ba kongsan du hi kadai kani ka ba ngin haban incorporate happen room ya kani ka ba ngin ka 10th schedule lani ka an kaba long tik kum kaba trikam parliament but he state assembly kaba khanglat ya ke jing rengkang jong ki MDC nagawe ka kunhun we ka party shwe ka party te nalo jong kani ka council ka ada pha ru ya ki views ki jong ka shaka parliament shaka parliamentary committee ka pelawan ru shalong ka bede bat kani ka item ka parliament kala penkreat la as dan benda kebalong kajing penkela amendment to the 6th schedule. But ni hakapot bapibat UM jang kamarkat Trade. Ka oen kimat kiba pidashim khia pida buddin dikana kara kajing penon kami ki plastik hayo do. But kadai kam ko bad dawajinya ro na kiru ej mariang na kiru start kiru pule. But hadin mapila klembat su opat yakene ka execute yakene ka tenat ni baki wai pat klasik wan hadin jang pi kimbut din to ka ai mo kada ba penlong kiba ikum ba kasak ten no kene ka mat ke bapila project ma fi Ya kata te ka pin klihi naki balai kim shubut din namar hakapor bangabat ngai ki trade amdei tang yodo amdei tang shlong ndai wat sheki nong kendong ru ki brio ki lasange ya ke jing pendon kami ke plastik ko wei kalong ba plastik kalong non biodegradable kawamut ba kamla ban pot bat kadi kajing ma ya kemarian ka ar kalong ba habangi pendon kampat deki kotsong lani kesla kayarap iki briu ki jongi hi ki khasi ki jongi ki basna ki plakot ki basna lani ki ba rep sla ba maki ki laim haget ki por haget caka jo plastik ka ba pensniu ya kemarian bat ke bawan na bar coba jala di ngaladuk krenteng ya kani dangsian hirup haka isi bakani kedai ke policy trekam jong ke council kamla ban kut no tangba ke ngabat syuk nga ya department bat ngaget bakin kinia buat din ya kata ni iru ya kan kejingnya pedang ki artil ki sarkar banyak penbaik opor usaha ni iba kebenang kong ka sarkar jela ke klempen thop ya ki briu jang ka district council namar ngitip ka district council ka nampai ka kendau ka siap hatok ka ai mo kadang dei ke jing bom ler jang ki badan ka district council na ke jing bom phin snap cuk ka sarkar ka district council ni kani galong ka bakla shibun ban kendop ya ki district council namar ya opor usam jongi kumbangi yok menta udai uba kiongka la interpret na kanika Northeastern Reorganization Act ka kendai spa new way kabamut ba kadang long hasun kadang long tentative kampat dei put usam ubalong final te bangin yo pat ya put usam uba lalong final bamla syu ban belum indisputable bamla syu ban ya penpai ni ada pemui kasyom haka district council namar budai put usam jongi wahap hapo jong ki hima ki jongi bat ki hima ki jongi baro ki hap hapo jong ketenat ilaka administration jong ki district council ti kalong ka ba bakla syubun ban bu ya ka council syabar na ni kejingya penbaik bat nga ketu ya ka sarkar jong konrad sama bahkan penbaik ya kini kakak ngite buka UDP karena ka coalition government kajingnya senrop lang bat ka MDA
haka jingpet jong kum wen kena yalam working president jong ke UDP ke ikum no kena ke sarkar to ka jingkwa jong pai ba ka jing angno jong pai ba por ba kentaj ware ka kongres arajar khatra kala nem ban penhonnya ke jingkwa jong ki babun balang pi ya ka report card jong ke sarkar amde ban ayu ba polling do maru ba polling do amde lupa working president jong UDP kembawa mapi kabadai ka dekat ka benta jong ka sarkar MDA lada ya u kena school ule exam kumno pi ong baun sa correct but I marks ukpa ta ka ya ba mo maru bayo lai po ukpa kun kala prapo ya ka report card jong ka MDA de ban ai pai ba di tangkuwe ka ba ngasngo ka badon kam yang aban kran hani kolong ba ka jing deko ka jing klot ka jing pamnak trekam jong kanu ka sarkar lani ka jing la jong ka ban trekam ka syong ha kibriu ki badan ha ka sarkar di ngaban bayang ya kini baga jela ka jong imenta ka mat ya ka leadership crisis ka bashir kai ba nawar ngim jiet shu ya kibriu kat kum ka experience ka jong ki ka jing nang jing start ka jong ki ka jing tibet ka jong ki ka jing la ka jong ki haba ngim jiet shu da kita bat ngi jiet mano ba ai bos kat no sien ban lek piknik ti karon ka jing ong upai ba uyo ya ka bau pan ko aman yo habo kumta pimut bandong ba leadership kinong yalam ke sarkar kim dan kaman ke ikhtiar le se ke jingla ban yalam ya ke jerla kata kan nomdei tang shipang ke MDA kanu gunu ke sarkar ru kan klot lani kan klan kat ku ke jingla ke jinglong efektif ke jing don kaman ke jong kibran kata ke sarkar MDA lani hadin MDA lani chwa juga MDA ru utau dia dingkot tau dia yardstick bat ngi yoi kana dan ke jing tawaru ya ka jing penderekam ya ka ILP ka sarkar jela bat ka assembly berkawi ka lapas da kawi karai ban pan da ka ILP nak sarkar India bat menteri rang ba ulai lek banyak kendu Amit Shah mbe tang sisien lah kato kan nasi Henry ko benengkong umnya kendu kabar umnya kendu uang ngadon election hadelhi ngadon ke republik kilaj bang Christmas kilaj jelek kemensa sedhe habdu mentaru KLP kasa dang hasul ngimtip sino karena kajing mentera jong menteri berai pajak ketat poing sekre India kapan ila se ya kajing bom lar ki leader jongin nang ne kadang dak kawai pat ka idea ban ai la se Manipur kapot ke election kalajan kita ada ke opinion ke jom pi ngah hinga smo ba kadai ka benta jong ka state government ningkong buat state assembly ban yai ban yak ei ka ba ka house ka ada pass da ka resolution hakapor ka bangi yadan mangi hakaliang persya arjar khat nyolelei ngilawan ra da ka motion persya ayu speaker juga assembly namar bom tre bangi nyekran ya ka ILP hakapor jong kejing long chief minister jong mukul sama de bat uju mukul sama ubam simtre bat tangbat admit ya ka motion bangi nyekran assembly ndolodon pada syakaliang persya wira aktibar badai penteri kam no ya ka ILP dikata kalau cheap politics Henry ke bang Moscow ko badon kami kalau ka bahwa upai ba ulapha ya kinong mikmat but ya kene ke ju ke jingdawa la priang unanimously dari ying dor partawan kadai ka kamram kadai ka benta jong ka sarkar India ban menjur dikata balada kam menjur ai kan batai yangi balai kam menjur lada kala ban menjur ha Manipur ha Nagaland ha Mizoram ha Arunachal Pradesh balai kamla ban menjur ha Meghalaya ai ke sarkar India kan batai syai ba chief minister un batai syai balai bomla bat ngiyo iru mentah kaying bisar kelas taksim bisar ya ka kayin doyong bat ngi ka hadu kaying bisar ka ong ya ka chief secretary balai ikum ba
dan kibadan sarkar dan ketilang ban ngitip ya ka home department menobat bat la sing la batong imat kinaki badan sarkar kidan ketilang mo ba akajing penyat kayitu ya udah yo ngan don evidence ya kata Henry ngasngau kalong very embarrassing kalong ba penlerahan Shibun baka high court kan hapan pas ka hukum gini ko order de ngagay kani kan kendetya kibadan ka sarkar yala dia bang ngamdan ngamla man yolut ke information balai kai ba penlong ba ka quote kan pas ka hukum ka to order Henry kalong sisya ka huge embarrassment ba ka quote kan hap bang ai ka hukum ka take order bat ikan mau hakapot ka penlat ke UDP ya ka election manifesto jongka ko ini ke election manifesto ka dai ban weng ya kana kajing kami kajing ti do yo bat kada rumentanya ni i bakam lah kisah kedana ka sorka la se kena kajing terwai kena ka mat sopat ba kita roy ke ba kimla ban kenjo ne ban penterikam ya kata nene naga ai mo ba ka dal sarai pi kani ka kham klan ka kham long mo complex namar ka jingkhang ni ka jingti do yong kalong ba kalong unscientific kamlong scientific mining but nakata-kata kipan ba state government can prepare the mining plan kabamut ba ya ka coal mining hamelia unregulated umpong ban khang ho ka ban jong NGT kadai ban numsha terot ya ke jingti ya do yong hendai tapi kenal hadin kelawan pat saka order bat ke jing penbaik bat ke Coal India Limited CIL ba ka mining kadai belong regulated kabamut ba dan bakhmi kindon diki kendon da jing thau kendon da ka jing pekria ban shim ya total area jong mining belt borok bat nantu katno ansha bat mine hak rukom ke balong scientific bat om gani ke ban bu ya ke jingma ya ke jing im jongki miners buan ki layap aki rapor begiti daw yong balik bakam long scientific te kani ke subject ke kamlong kompleks kabamut ba bat frame polisi ke bampor tan nedek ke jing bom dan ki export bat kinongnya lam ban sim ya kata kabunta ngayu i kani ka wei bakadon ka jingya kadon ka jingya tengku ka approach kidon ki bas ngau ba kade ban bedeng baik kem ba ka julong kidon ki ba ong ba khang no sendan kidon ki ba ong ba ngin thau da mining plan di ha ka jing bam ya baik ya kata kani ka jing ya ben baik menta ba regulate no da ka CIL Coal India Limited ngangit kani kan kendai kawai kawan lak ban rak solution bat ngia i menta ngia pa sa kasan perthai ke ba kumbakalo menta ka jerla ngia i ba ka kongkers ke badai ka wai ki parti ka baklan tam ka jerla henry mentapat umdon ML issue kelawan ke TMC berdek sangut kila kersan ya kastorka ban la sa kejingwan juga TMC bat kajing pom ban suku kongres ki iya kono korkom ka arah jarak hulai kan long haka ayom election kani ha kasisya ka de jing play lenti ka ba khrau ba na ka benta ka seng UDP ladang inang bat ngila ban pendon kam eka pi ka wei ka ba ngi toko kum ka party kalong hi kani baki pai ba akidan ke jing community Shibun na UDP mo kum ka regional party ka seng trairi ka ba he do hendai nami result ki Punjab hendai ngot na ka hendro phomot paring kong shwa pinla thau parthai yu kari ka minor group ka ba ar na ki job bun ki first timers ki badang job election ha kasin ka baning kong te kataru kanang kata sisu om da ka bubro meki
kabomut ba nakaliang Kongres, for instance, ki job ki jongu Dr. Mukul sama, ki job ki jongu ba Champliang, ki job ki beri ki balalong hakabat kong ampurin lingdo ki baladon lupa bun term assembly. NPP kalong kumjo Conrad James ki babun na ki dia ki ba la job bun term ka UDP kadai ka team ka ba kena duk mai kini like now ba met ba aling do bola job light up kiwi bun ke barang tama ti ba pisutu kata ko no anda yang nuju aro bani shomi perkhat kini ki bla don experience light up ba uni barang suwan haga house hasket trade ka sikit bani kong ka advantage ka ni iba kiseng riulo te dipikal adak ki pausnan tam kaja panungit ki merle ngidang laban jauh PNPP ka watang meno ndrai kinong nyalam hak sorka kiba long nong sensyar kadai PNPP atau balik mau kiseng riulo kim jo laban kiyo bat ka NPP na ka arngot kapoi mentalis perat apung ki merle na ka ai ka daw trai kadai kijing bomler jo kinong nyalam jo kiseng terakhir yang ne bagi ba kilakan tad ya kiseng riulo man ki seng perthai kidan kita ki pengiong ups and downs teng ki kiu teng ki here de PP kran ya balong benda namar ke NPP ke job adu arpungut ki emali ndrai piklet pat ba uba ike maulong kumu presiden jongga UDP haka porjuku ka UDP ka job arpungut ki emali de ke HSPDP menta ka don arngut ki emali kala don tank por bawa hopping stool lingdo punjab kan rungut ki emali HSPDP nak kata aku politics naik pek tanya gini ka sansnya kadon ke por ka kiu ha don ke por ka ki her ba usal seng barat lead ya ke sarkar sans nemlenter kum unong elam jong ke Congress Party menta ka juk ke Congress Party kam don emali issue ti kita kadega kajingya inti ke politics video i menta ke jingmi sekiwai part kisang sang perthai ki bathama kelawan ka TMC ke parti na usmukor menta kawan sakawai ka sang trairi regional party ka voice of the people party but hadu kana vi ke jing kata saya kena ke jing wan jang rekawai ke kasang riulum kana penpra eki pajba bakersan sing riulum ne kandai ke option na se bagi pajba ke ong UDP ngil ailat keto kita ngil ailat keto but la sa kita ke isi BJP isi TMC ru kiba isi NPP maaf kana tinlai nak man sik TMC but pi kumno kasan syar kadar ke pilawan asas hawar fulai kala banwan but akono kerukom but I go complete assessment yang menta kadang keluar pelan let's say syaki benai August benai September ke dur kadar jong ke election arpulai kan kamsyai hendai ka bangala ban ong ipi kalong ba kajing nang mi bon jong ki National Party kumba kalong menta kemud ngidan ke NPP kadang ke TMC kadang ke Congress kadang ke NCP kadang ke BJP te tang hang taswa keladon santli ki major national parties kadwa pinai kain pada na ki regional party kaya UDP HSPDP ngilai te songlang aka RD de ka kenhun kum ka khnam kadan stang uwe UMLA ka VPP kadang de ka barang sedang hagal dia juga tika ladapi kenhi kini ki national parties ki basantli ki he ki bahe pimla ban rule out ba Congress kalaja namar ya kaju ki ong ya ke BJP ru agas nem ka khandai spa rapusau haka parliament jong san spa sau kulai ngot ki MP Lok Sabha ke BJP ke job RC kum job ke HSPDP menta dikipai ba hau propusau ki ong ke BJP ke lalut hadirin sans nem ki
sispa kan dep huisi tu kamlong nak kadau banong uni arngut uni marwei uni saja ke politik kalau kelan balap banyak kata apa ngisi henjing ba pidan reu pidan pra pin saja nomor kibadan ar ki kela ar pau kibadan ar pau ki kela ar kata di politik But mi yoi ba kena ka por ba don election apa pila job ka parti ka don kata ka jinyate berkejinya menjur lang la sela banong bawa tenwel umbat CM sistem ba titos umbat asnem bat pipin bat asnem akin syara kata ya ada kata ka formula mentak lah ka pali jong phiban syab CPCM but hatu kata-kata ke jimbom kan snap ka rai ka sim na ka ipat ka daw ba ngimpat yo iya phi kumus IM ka district council ka pali trekam ka bangi yakut ar snem sistem ni jong ba tingwel asnem jong ba titas asnem ka jonga kata ka ju ka jinya pya ka kut mentau benai Nai March, maka ni kita kecing ikut ke bawah bak titas bentar pula dap asnem tam kendiat singi. Di kini kita kam ke bawah kumbal ada biar kut, ada biar keren, ada biar penbaik, ada biar rai. Haka jing peniat ya kecing alang jong ki MDC badang sujab batu kupor, la chair ya kecing alang dau Dr. Don Kupar Roy. But kedai kerai kajoga UDP hapo kajing yalam jung presiden jongka ti ngangam dan kanu kajing atatin ba nginya buram dan nginya kat kum kata karai ke kabarai kambet ba haba Dr. Don ulaklat te kambet karai kayap no namar Ukraine kum presiden jongka UDP Dikini ketika kam yang kejongi kapal ngit nginya penbet haki kini kendiat sengi klem dan kanu kajingnya tut lani kajingnya pet mat dong perinjongi kau dah kini kendiat sengi panuan ngani yo I bawa bakpol lengdok dari UCM jaka ke HADC kadai benok kita but ngiyo sengau pat ru kidan kiba ong ba I kum bawa bakpol olah kuat ban peniasa obat kiwei pat kiseng sang bertai ada yang nongseng jang kaknam but pila rai ban penjano ya kaknam hagi saya kaknam aku benengkong kipat ba kila kendai ka mesin mendon kana ka seng bertai ba kakren ya kasur ka bobon balang ukwa bandon bakren berkeji penja jang phi kaknam na se don ki bong ba kadai ka jingkerki berkejing bam jak tan jong ba por fisung kumno ba halor kejing kana kejing ong ubak polling do udah tang u cabinet minister ubak ia ka syuki na ka benda ka isu jong pai ba na do bami ka megale umdai bala pen klem yanga umdai bala wen yanga ngala resign halor ka jing bam tre jong ka sarkar ha ka tukopor bat pen klan ya ka embos daga basna ya ka regional office hashlo Hakas nem arah jasan, endang lalek ban resign, hayeng ba lapang lalek ayah ke siti. Di kaladan ka jingelang ke bahe hadin kedu Hamadan Malki, kipai ba kiwan kembasan ho hajar ngut, arah jasan. Bat ngidan arngut kibajok, hakat kupor, mangap ba lambor malniang. Kipai ba hakat rali ki ong ba pol. Kani pelak nak benda kerja Rio. Dia kat pe arajar pra pi wat dom buslai show ki kandidat rungin ya penwat hi bangi ke fani le election rungin penyo bangi. Dapai arajar pra nak arngut ba lambor uremno ngasa semarwe. Apa kumta manu ba syukur manu ba let down ya ke kenam. Uba pol ne kinong ji. Let's say kata kakin ke ba ki op samran ke politik penjana la saya hau hajar khatlai la kadang nak khnam mono penting la saya nginya spekulat bukannya
palat ya kelai kau mut ki Pi lada nau arhaja san hau arja praru kila klet no ya ke embos. Tesana nau arhaja san hau kalai lete. Uno ke embos isu yu kata. Te kajing lek pen ban merge no. Jangi bat ke UDP. Kalau pat bangi ngai i ba namar ngale kumtu ke embos ngasya isolate. Ngasya nyat tamar we. Baru hak ki gui ki parti kia combine lang ban persya baik ya kat ke bang keren. Dingdon kami ki politik ngidan kami ke nambar. Nak kata-kata orang ke UDP kadon ke ideologi ke bah ya jan bah ke kenam. Bat nilai menjurno ya ke merger harus nem arajar katar. Mat ngitip ba pidai wai nak kita nyalam ba kisah pun serta film ke por nong tho film ru kaitor film ru unong nyalam ban ayu kibon kisah-kisah melakasi kiba tebet berkebudan sak kam roy kam siap hadu bawat chief minister wat ki minister yang kita kinong syat kinong roy ka ipat bah hadu menta kemudian ke polisi bernyarap kisama hakana ke bentai jong kaput katan ke roy kesel bat hakabaya dai bat kasat kabaya dai kerpang tak kisama Pi pindah ke bawah ni hakap senam hajar kat san kan riu dah kajingi ya keren kejungi dah kajingi selok kejungi lah declare ya ke filmmaking kum ke industri hamil kali filmmaking di nang tu kajingi dai bat ke ruai ke siau ke sarkar tu kupur gila rai ba create no ya kena ke amphitheater ke benlong ke rensan ke benda ki Norway ke jongi bat pin ken mau ru ba kade ke kersan ke jongi ya ki kenuhun kum ka Shillong Chamber Choir ke ba man ki MLA ki play ya ki yeng ki jongi lan ki sponsor ki PCO ngabu daka jaka ka bagi break wan ki yang do lain ban vote na benta ka Shillong Chamber Choir ka sapau kat ni tinggal lek la ka jong ka benta mereka kadang bun ka ba nginang dei ban le ban penlong ya ka music ka ruai ka siau kum ke industry ka bahe bat nga ong ipi ay ngi kala ay ngi ka bor ban kamti hangi kani kade ka ba ngalale whether interest nala diete maling anum shim interest ni iru ka kawai na kita ki yu kade kot ko ba fitho siter ki kanalan kot kade ki jingtha fitho ka por ba fidang abi ka result matre madang de kena school kadang de kuna school but ki kena pule pan ki pule ki de ki pala de ka matre akado berkom ko ba ko kena mompat bener pengen to ka kelas ulah ban thoi ka kot but ki kena ki batas ngobang ki ba pen perkhan pen ka pengaming ba leng ka jing trot jo ka jat bener na ai le se ba pol yo kerpang yang kata kasap lu sebut dia kita ki kedien ni jong pi kani hi kade ke jing ai jong play nga deu kena puli bersutunat ba masin tiet got shwa ba instang school ru bun ki got ki wede kam tambat ka literature poetry short stories masin prescribe ya syllabus ke jung ngi hak tipor masin tiet ki got ngah po chitio shopan play school ngala ada play kata kadai ke jing long jong na kata ka jing i chunga ya ka tho katar kapau nadu kita ki por ki ba na puli mu na school de ngamdon ni ba oi kata kadai ki jing jong play kadai ki jing ku jong play kum ka ai ka ba kum ka jat benreu tharai pin menjur bana ni i ba war kirto men ka ong kat panang mi kisni kata ka jing long tip brief tip blai jong ka jat benreu ka nang start ka nang hier tharai na ka ai mo ka dapat penlong ya ka jat benreu bukan long kum ba ka long menta dibun bah kidau kadon kene ka negative impact jong ka technology
kadon kani ka ba ki kimi ki pa ki kena palat ila di kidang long kelung ke jemu jik berkat kumno kini alami ki kun kadon kani ka ba ki kimi ki pa ki be tangka kamai gaji tamban yo bisa mendon posyu penseneng ban kerau ki kun ki cakap begini keren ki kimi ki pa ki keren buat ki mobile phone ki keren buat ki television keyboard balat kita war hajar arpulai belajar let's say pidon ke jingkerman ba pinwan biang kumun MLA jangka Shillong West balada pidon jingkerman nama rubak pindo uang ba ki dekar game juk jadi keseng riulo hakisnya ladang bakal ka konstituensi ke bapiakon ni dan palat ni palat ya kasampau ni poetais kisampau kibar jelapat kila palat ya kasampau palat marstek bat kabamut ba lada kadai kejing om ba bindo om dan jikermen syu yo ba pot ka rajar arpau ba kejing ong jong ba bindo kadai kejing sengo kejong i shimet kamdai ka view kejong ka party ka ba ngalak ban ong kadai kani ba ngidei ban semua sorong ba kibrio kibabdei ke naga jat bendri gojong iru kitum siem kitum nok sensiar ini kadai bendai ke pride ke jongi kamdei ban ong kumadan ki ong ba kumno tu trek ban melik mi khmat iki bamdei ki kasi ha kabamut ngin kenria no na barok ki konstituensi ki bagi ngiladu napa kidan hadu khat ar khat Southly ke bakum kita constituency naki khat Southly constituency nginum file nomination nginum ikon election show bekla buon la ekle kaulang ginjat dun riu ne ngiri bensim ba kum kitrashno kadi gajing sarong yang i bangin long sim ngin long pacha ngin long kinong yelam ngin long kinong sensiar so kadi ban kata but kiwei kijat dun riu angai kinpet sha kajingla jong MLE jong ki but da kata kajing snow ngam dan jing atatian bahau art pulai ki pai ba kin penpai biang nga sha state assembly but kidan ruki baong ba hau art pulai la sala mi ba yau ba poleng do kumu chief ministerial candidate jong ke UDP hadukan no let's say kisnop ka ndai ka jing sisane kadai ka baki pat ba kilat hang pat yo ba pol ban unlong chief minister ngini ya sejam step by step akan file nomination chua nang dem tu ngaslong MLA de kalintia coba hadin jung kata what will be kai ka banja kan banja nang ne sakmat kai ka pio iya ka jala jung ladang hidang ya kalti ke ba ya menta kami galia kanang hiar arsut ladang ini patnang banjit ya ki nong mi khmat banong ki nong elam hadin san post nem bangio ala ka jong jela pin keno eno lada ubrio basat post nem karta udang perkhat kumu khna khat ars nem karta te pin keno eno abang ilarang ba karta kum jela ai bagi pai baru kin behave kum ki balarang ba kai pat ka khubor la se ka pin ai nomor setengah niat benai ning la cik election la dai ba pin ai jing hikai pa la se ye ki nong thebot kai ka ba kidai ban pet kum no kidai ban bisa la se nomor ba yo ki kum mo pa kalut san spa ban arhaja kadon ka jik ong dak tin kasi upapan kwa unjak kwa te hakan ka sad stem tengah ngai ki babun ki constituency kilayapan kwa hadu baklaya jak kwa te aiba what ya nongpop ubala sirkai nadu nukli hadu selakajat sirkai daki jingduna sudaru kadang dot gelenti pun penbet jela dia tengah ki nong thebut jong iru kin penbet jela dia om nak benta jong ki
Henry ba kani ke jat mriu ke jongi kani ke jela ke jongi ki pateng ki bandangan kin bentil kin pek ben ya kani ke pateng ke benda ke ba syebe tang ya kalut tingka kumbolong pa Leo David Scott wala David Shakem David yo aban bat yu Henry uber da kalut tingka bat ia bun kam na banya khar pisa like no nong shun na ketiga jogi kajing ram jeng phi kajing ong ki paj bang iya kajing bon ki bawan man kendo wan yakran berubah puan kadai kajing do jeng mentoy na kajing yo jeng mentoy ya ka konstituensi jeng phi ke don gawe kajing mentoy na kajing syarem ke jonga bat kata kalong bagi pai ba hakasin ke ba ningkong hadian khat san snyam kis ngotu tak no ki miss yo ba por baru kata bang adon kim ngotu ya ka dor ke jonga kalong kumba ubrio ubalai loy uring mensim hawa piring mensim kumni pim kan mau bakadon kalair ba piring mensim dari ladang set UPS nduk tap untuk tang lai minit antu pisahkan mau ba ngadon ladang kami oleh air kan sayap di sans nem menta kipai ba kila set op pudat ulat terkong ke jingdup jongan ke constituency ke jingkerdu kibreu hau benai mi benai jun lah het plus pak tingkah si tangker kita kim jumat hakikat sansnem ke bah bagi mat menta kadang makin semutu ke ke dor ke ke value bak pidan you nong mi khamat ubayalam buat nong mi khamat uba teng ummi dan khamat tu Ndri ubami ila salah belum dak kini apa dak kikap sebab penkut pak ibu bantip ke kamu nong yalam politik kamu politician kamu urusan partai ke klimat pak kementam buat hariat tu ke klimat kamu kajinglam nong yalam jadi kesan partai ke pak dah sengosi ke pak melaklet haduk kini kesini kiba mentah pi ke ben ke jonga kelong kanie ba hasil ke ba ningkong jong ke jingjau ke jonga kipat ba kiwan bat penkam arspa tingka ngada ke mau wi kong ba dia wai dom yo ngam dan e ban IP iwan ayang asan ko tingka kata ke kejik keban markis tu ya ke value bandon undang ilam ubaki ngimtiet yaki daga bisa ki ai maki bat ngiyo ya kejik joki te wanong ya ka klimat dan ka por ka ba smusi ngan pi ha politics ngihap penlong kibru ki ba ramba jimot ba bagi pedian ni pedian ya ka rai ka jong ba lakum no ru te nak kata kan nong pat don ka pakum kata ka ba ni smusi ka jing ram ba ka jing job election ka de ka shibenta jing politics Indira Gandhi ru kalarem election Vajpayee ru larem election te kan EU ba pol ru larem teng ke election Henry kebakongsan kalong hadin ke jing syarem ni kelepat ni khunpat ni wan pai pat pat ni ai ne ya ke bangi kran kebangangan ke mission ke boleh bu agak jing im jonga bangan pendap nan pendap ya